Өнөөдөр нэг сая YouTube Shorts үзнэ. YouTube Shorts нэлээд удаа үзнэ. Чи юу илээ нөгөө нэг яг Hi guys, өнөөдөр бичлэгээр сүмгүний одоо манай хаарсан. Back flip хийдэг л аагүй байна. Даён. Яа чи болов чи. Яадаг гинөө. Late game. Yes, late game дээр алдаг л та. Yes, амар үзэн л тээ. Yes, мит бол үнэ. Гол асмас. Зөө зөрөм. You know, high crush I have if I'm rich. Breakfast, you know. My name is Rich. Here's some cheese. What should I give the next person? Okay. Here's a Barbie doll. What should I give the next person? Here you go. Nobody's gonna Leaf want blower. this. Here's a leaf blower. What should I give the next person? Okay, bye. Excuse me. Here's a Nintendo. Oh, coronavirus. Yes. Yo. This girl was so bored and fast that she took out the small ink tube from her pen and blew some ink onto a piece of paper. Then she grabbed her hand clean, squeezed a little onto the ink, and used the pen cap to mix vinyl. She used the mixture to dye the tip of her hand. Her friend decided to join in too. This girl was so... Ямар good game бэ? Expectation versus reality. Юу. Ингэж таваараа хийлдэг гэдэг юм да манай найз. Яах нь. Surprise attack гэнэ. Yo, instant win. So easy. Fuck. Oops. Yard. Yeah. Нет, гэнэ. Ай нааврага алдаад байгаа юм уу? Хий чаваасаа. За. What the? Yo, нохооных нь амнаас нууц. Ши. Сэтсэн мэт юм. Чулуу шүү дээ. Нэр би нэг эвдоргоор нэг сайхан тоглолт юм гэж бодоод байгаа. Why are you running гэдэг үстэй. Huge mistake when he promised to stamp his handprint on every copy of his new album non-stop for 24 hours. At first, he was full of energy as fans watched, but after a few hours, his energy faded quickly. His hands were shaking, his eyes were barely open, and he looked like he was about to collapse. But he's A note card. Uno картаар. Playing cards. US dollar. Бжихаг нэг тань. Babe, come here. I just want to tell you that I apologize for the way I was acting. I'll never treat you that way again. Yes, I really love you. I got the question. Thank you for this food. Don't eat that. Why are you saying don't eat it? Give me my food. That was just a petty little fight, babe. Brazil. Oh, Korea. Korea. Argentina. And that fish gonna need password. Энэ загас нь password тий гэнэ. Hi guys, өнөөдөр бичлэгээр Үхлийн цаг гэнэ. Time to die. Yo. Oh, yes, it's like a time to die. Yeah, hori. Chawasa. lost 1 million aura.
that. Orange гэнэ. Bro got insta karma. Instant box гэнэ. Yeah. I love this class. Би энэ class хайртай гэнэ. харсан уу? Говь өдөрлөг гараг. Хаа тэрэн дээр. A friendship, a martyr, a revenge. Yo. Нэр би манайха юнер нэг сайхан тоглолт юм уу гэж бодод байгаа. Гэтэ ер нь бол нэг иймэрхүү за. Арай л драматик гинэ. I'm so lonely. Юу нэрэл анжил хамгаалж юм да. Одоо ингэснэ нөгөө хин ирээ өшгөлдөг үлээ, човоо ирээ өшгөлдөг үлээ. Мэдээд ийсэ. Йоо. Энэ ганц Битриксрийг амлуулах гэж нэрээ биш аврах гэж нэрээ зүтгэж байна. Валентин Милон. Чи үлээ Валентин хэлдэг лөө. 2 1 go. Зелон клиер нь та гэдэг. Яа. Ёо. Анна. Ийм шиг. Ингэлүү. Аз камера. Вау. Монголд 25 градустай. Хөрөг хүлдэн л төр. Ямар гоё ижлээ тий. Бусад гүдэг хүмүүс. Сэргэнзэл. Yo, respect. If you ever see your kids jumping on this type of trampoline, stop them immediately. In many parks, these trampolines are installed in the ground where young children jump and play without their parents stopping them. However, this can be dangerous as they are often made with low-quality cables that can break at any moment. If you ever see your Адам уугаад зэрэлнэ. Ээж аваас өөр хийдэг. What bros training for? Энэ ах чинь баг юу яхад зэрүүлсэн юм шүү. Нэг нөө Мая нүтэлэг хөссөн. Yo, what the fuck? Something. Яагаад дэлгэсэн юм бэ? Гүшэнээр би баг ингэж бодсон. Thanks man like. Надад технод ингэж цуцнаа. Буцаага явна. Амар цухтаад байгаа. Цухт. Өглөө. Андион яг нь. Don't panic. Окей. Би нэг юм эсвэл нэг мия эсвэл нэг жоохон нэг юм гинт орчдөг. Бичлэг юм уу гэж бодсон. Тэгээд би нэг амралтын өдрөөр бичлэгнүүдээс спам гэж юм. Ягаад гэвэл нэг хичээлийн өдрүүдээр бичлэг хийж чадахгүй байгаа тийм ээ.
Double Q гэнэ. Shit. Magic. Тэлэн дэрэгдэт гэнэ. Яа чагам би хөөх юм уу? No reaction гэнэ. Юу эсгэн үү? Аас гэж юм. За ингээд энэ удаагийн бичлэг дууслаа. Тэгээд би хойр тэрсэн интро чийгөө. Oh, яа. Энэс нэг хэдэн цагийн дараа бас нэг бичлэг оруулъя дөө гэж бод. Оо яах вэ? Наалтдаг мөртлөө хит наалтдаг байх үед гулгаад насан бүр. За манай хаан энэ удаагийн бичлэг яг нэрнгээсээ ингээд дуслаа.